te whaatalo whātu I lau whaafonga anga I le nei fo I tai au, mā lo le soifua manuia, alo mai o tālala Radio Samoa. To mua atu I talo le aswhareile, ai ele I aloa ia ma whaamausa li se whaai unga e au ai ta I lua vai aso le la pisi au kilani, o leo le a mua whaataitai. O le unga leo le pālota le komiti le pule ngā nu o lo o ngafa ma le nei suinga, e pe ona au ai le se fulu wha councillors ana nafi ai te ele to a wha. O le nei trial, e le o mauti noa po o anu o le ai o le a whaiai. Peitai, o le ana o for my councillors ia El Filipina, Lotu Fuli, ma Angela Dalton o Aukilani Saute, ia whaia I o lato nu. O se whaataita inga wa whaatusa I le vau le tasi tesi 4 miliona, ma le tasi tesi 5 miliona lona tau, fua I a inga e se fulu afe. Ai ele I whaataita I ei la, o le a mua whaia whaatala noanga ma a inga o le a whaau ngā I le trial, I le vau o ke topa ma Novema o le tausanga asau. Ai ele I a mata le trial ma ia Februari o le lua afe lua ono, a nga ia au kuso o le tausanga lavalea. O whaatala noanga fo I le tausanga fo o le a fua I ai le whaatau nu upe o le nei fuanga I le tausanga e lua afe lua ono. Ua toe suira whaai unga le pule ngā nu o Wellingtone ma o le a le whaatau e sea na sea o loo I le malai lele. Uma le palota I le a wauli ana nafi o fuanga se fulu tausanga le pule ngā nu. Ma au tasia I e aua ne I whaatau e sea le tolu se fulu wha pasene o ana sea o loo ia I le malai lele. O sea nei e tusa ma whaatusa tusanga le KPMG e o atu I le wha se lau ivas fuma le 2 miliona. Ma o leana whaapea whaatau, ai au mai tupe whaatupe I ngā luenga whaalelei I taimi e a awhia ai mala whaanātura pe o mawhui. O lei unga le palota ana nafi o se whaanua noanga le le pule nu o Wellingtone Tory whanau, ma lana whinau, e matua I te lelo na tali tonunga o le whaatau ese atu o sea o le a whesoa soani lea I lea ai. To a fitu na sai mai e leo ona o tuua inga o le au mai whaana nao fua la au whaasaina, ma toe whaatau ese atu. O le toa fitu le nei na maua mai o sa whainga leo na alua na nafi au kilani ma waikato. Ma e whaapeo lea sa whaau ngā e I lato nei whale mautatongi ma storage units. O loo au fiai fo I ma leo loo whaau lulu I le nei toa fitu I tangata na sai mai ana nafi. Le e whaapea na au mai whaamalosi le taimi whaato atu lau ele ai I le malaiva aleli au kilani. Ma wai fo I ma le valu se lau wafeta lato pepepa. Whaatesi ma le 5 kilo kalama o aisa po methamphetamine. O fuala au ma le 2 se fulu kalama o cocaine. O au kilani, Waikato, ma Bay of Plenty leo lo fai mai leo sa fai ai fe whaatau wa ingo fuala au whaasa a I lato. Ma o lo so e nei fo I leo po o fea lea e alu iai po lo fiti matupe mai fe whaatau wa inga. E le vau le 2 ma le ono, ma le 4 ma le tasi tau sanga le mātutua o I lato wa molia, mai leo e talitonu, e ono iai nisi tangata wha au popo fe so o tai ma I lato nei. O loo whaawau peo na mai tawina le whaao ngai tangata o nofuanga tu ufua I au kilani saute la fua I la pisi. Te lo whanua tu ufua nei e whaapeo loo whaata pena e whawai si fale, peitai, wa whaima nofuanga e la fua I ai ele toa tele la pisi. Mo le maua nisi o ai ngai Flatbush o le whaafita uli tele, o le I loa po o aisao e ana nei whanua ina ia taulai I ai reporti. O nisi fo I o ai ngau toe moli mau, o le tele ina toe o wha mama peitai e umane lava, wa toe tumu I la pisi. Ta ua mai ei fo I o le toa tele o tangata o whaia le ami o wha asoli tu la fono e le no nofo I nuu nei. Ma o le tele fo I o la pisi la fuai, o la pisi te tele. O le fautuanga mo tangata taito o tasi o lo umia whanua tu ufua I a whaia se pae maluai. Ai mai le pule ngā nuu au kilani, o lo iaile laina telefoni luas fulfai tu la fitu waso le vaiaso e mawhai ona vala awa tuai. Ma tala whaaiu, o le ata puni le food banker Dave le tele I au kilani saute, e le tasi se polo kalame ta uai le tele o lo o ia au nai e alai pisinisi I au kilani saute, whaapea au kilani sisifo. Peitai wa whaiala na whaaiu ngai tapuni le food bank o na ua le tutusa tupe o lo o whaatupei lea fisoa soani, ma le tele o le manao. O se whaaiu ngai le I whai ngofie, ai ilana moli mawitala le One News, ua whaia ai ele ia afia atu ai maisi vaenga o lana pisinisi. O le food bank le nei o atu le fitu se lau a inga I taimi pisi, e o iai lana fesoa soani peita I le masino mati, na pa ua I le na o le lua se lau. O lo o whaawa pea isi ana polo kalame ese mai le food bank, e iai a o a onga whaapea tō le ninga mo le soifua malu loina. O tala nalo Radio Samoa, manuia le nei tai au.